Kei te pukuriri tētahi tangata, kāore tētahi tekehi I hiahia ki te kawe I āia, no te mea he tūru wīra tōna. Hei tā Ian Taiaroa, ko te tikanga, me kawe te tekehi I te tangata, ahakoa ko waia, ahakoa no whea. E hara I te mahi nāwari kia Ian Taiaroa, te haere tawhiti maruna tūru wīra, tekehi hoki. Basically, I came down from my ward, which is Ward 8, North Shore Hospital, and I was in my wheelchair. Approached the taxi and I said to him, "Are you available?" He said no, he didn't want to. He didn't want me to put the wheelchair in because it was a bit difficult and he didn't think it would fit. No nā rangi tata nei ka hiahia Ian Taiaroa te haere maruna tekehi mai te hohi pera o tera ki pai whenua. Engari ka whakakahorengia ia e te kaitaraiwa no tōna tūru wīra. I said to him 3 times, "Are you refusing me?" And he said, he didn't basically say yes, but he said it was a problem to put the wheelchair in his in his taxi. No reira I putana patapātai ki etahi tekehi, mena rānei he tika e nei kōrero. If a person with a wheelchair was to ask you for a ride, would you take him? Yeah. Can a wheelchair fit in here? Most of them fit it. He tikana rereke tēnei ki te kaitaraiwa pahinei I te mea kona tikana o tōna umana me kawe I nā tāngata ahakoa ko wai, no hea. That's our job and he just totally ignored me. I whakapā a waia atu mātou ki te umana tekehi o te raki pai whenua e pāna ki tēnei take. Engari kārea nō rātou kia whakahoki kōrero mai. I would have accepted apology even if she had said, "Look, sorry, you know, it didn't need to come this far." I tēnei wā kei te tirohia tēnei take e te runanga nui o nā tekehi o tā maki makaurau. Tērā pea ka mutu te mahi tatari a Ian, rā pārata whai te karere.